Kampalapi Signature, tempat semangat setiap hari. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Persebaya Surabaya meliburkan pemain 5 hari dan meski pemain diizinkan pulang kampung dan libur latihan, pemain tetap diminta latihan mandiri. Bagi pemain yang mengalami kenaikan berat badan, akan dikenakan sanksi berupa denda uang. Persebaya Surabaya gelar latihan di lapangan Tor Surabaya Jumat sore. Latihan ini menjadi yang terakhir karena mulai hari Sabtu pemain diliburkan agar bisa pulang kampung merayakan Lebaran. Skuad Bajul Ijo diberi jatah libur 5 hari dan akan kembali berlatih bersama di Surabaya 3 April mendatang. Selama libur, pemain tetap diminta latihan mandiri dan wajib melaporkan ke pelatih fisik setiap harinya. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, akan ada denda sejumlah uang bagi pemain yang memiliki berat badan berlebih saat kembali ke Surabaya. Selama latihan mandiri, pemain juga telah diberi program khusus oleh pelatih fisik. I cannot say because it's actually a little expensive, which it should be because they're professionals. But normally, to be honest, not many players pay fines because you know me, I'm very high on discipline, and it goes through the team. So the team is disciplined also, which is important. From you? Yeah, individual program. It'll be a little bit specific because just before that holiday, the training will be high intensity. But the good thing is we still have time for the PCG game. Kompetisi Liga 1 untuk sementara diliburkan hampir 1 bulan. Selain adanya FIFA Matchday, juga momen Hari Raya Idul Fitri. Liga 1 yang masih menyisakan 7 pertandingan akan kembali digelar pertengahan bulan April dan Persebaya Surabaya akan jumpa Persija Jakarta 12 April mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.